The movha leya a hi vitana ku I pfuruta ku ri movha leya a yi phushiwa masiku hinkwawo a yi yimela vana va xikolo ku va hindza va ta kota ku phusha ne loko va phusha a yi nga ha timiwi rizalipele se hi ku yi ta pfumala vaphushi loko Shaka Mahonisi nga ri yo sungula ku simekiwa wo 1996 laha mara loko yi simekiwa ku ve ku ta vanhu vo tala vo huma ahandle na swin'wana na swin'wana ku ve na industrial area ya tichechisa la lokixini se tiko leriya ri na at least we are industrious. ya So tihosi ta van'wanati I khale ti ri na influence ka rixaka ra hina Vatsonga Machangana. So ntsan'wisi va ri u vitani cabinet ku hey ku na mapapila yo huma mali ya rini Mahonisi u lava vuhosi. Loko ni research ni kuma ku Mahonisi hosi a ni hleketa ku ni n'wi restore. Na hina eka Shangan Gang Podcast Network. Hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12. Mi nga kayeli leswi. Hi swi twini mi swi twini. Hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza. Kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la. Sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. Rhandza ku amukela valandzeri va hina va Shangani Gang Podcast Network eka platform hinkwato ta ku hambanahambana eka YouTube, Facebook, Twitter na le ka TikTok. Khome principal namuntlha hi na vuyeni bya xiyimo xin'wana xa le henhla swinene ene ni sure ku ri leyiwani hi yin'wana ya ti-episode leti mi nga fanelanga ku mi ti misa hikuva ta va ti khome vuxokoxoko bya ku tala swinene. Principal before ni nyiketa n'wina ni lava ku hi rhanga hi acknowledge I Just JB. Ni voni ximkwamulini mhaka mavunwa lama episode leyi hetelela liya. La ximkwamurile. Just JB ya khensa ku va u acknowledge ntirho wa hina eka podcast leyiwani hi sure ku ri u subscribe-ini. Principal ya ndabe tamkhendlile. Aya nikhendla. a swi koteki Fane tiya principal. Oh okay. Tambo iteto ka n'wina. Marikana a khensa swinene na ku xeweta vahlaleri va Shangan Gang Podcast Network. Yeah. Hi hina nakambe hi mina ndzi ri principal wa n'wina General Brigadier Dlani Khila Muhundzisi Enoch Sheng Amson Odrick Ocha I vito leri ri nga tolovelekangiku munhu a nga ta ka a nga ri koti loko a ri twa ro sungula kambe loko u lava ku tiva rona u fanele u rhanga u tsala xikambelo. Namuntlha hi na vuendzi bya xiyimo xa le henhla swinene tanihiloko Marikana a hlamuserini hi na Ndavezitha laha hi nga ta va hi karhi hi va niketa karhi leswaku va titivisa va hi byela ku ri hi vona mani va huma kwihi kusuka kwalano hi ta hi teka ku ya emahlweni. Ndavezitha ha mi amukela mi nga byela vayingiseri leswaku hi n'wina mani na ku tshemba ku na Tindavezitha ti na mavito. Le mativa ku loko hi ku Ndavezitha hi vulavula hi kha hi swi tiva ku na vanhu vo tala lava va nga ta va kha va ku hayi loko mi ku Ndavezitha I Xizulu va ta va kha va ringeta ku vulavula ku la ku kuma swo vulavula hi swona leswi nga pfuni ku chumu mara hina ku tiva hinkwenu ku loko hi ku Ndavezitha hi va hi karhi hi vulavula hi Ndavezitha titambu ta n'wina. Akhensa vahaxi principal na Mr. Nombelani.
mavito a pasini i rhanga ni risenga Yeah. van'wani va ni tiva hi ra Joe Yeah. leri tivekaka kwala malayinini eMlandzwa i risenga hi ku ya hi le pasini mara hi valambya Landzwa kunyela. vanhu vo onha tindlela hi tshembankani Mona kumbe mnyela ndlela loko munhu tshembakani. A mi nyangatsa. loko munhu a hi karhata haya n'wi onhela ndlela nga hindzi Yeah. Yeah. ya so i hosi Mahonisi wa vutlhanu vo komba timhaka ta succession ku ni le ka generation ya vutlhanu kusuka loko vuhosi byi sungurile ku ta fika kwala No, khensa swinene Ndabezitha ku va mi ti tivise hi ndlela yaleyo hi ri na ku tshemba leswaku vanhu lava va nga ku voneni van'wani va vona va nga va sungula ku mbona va nga va kha va mbona ro sungula kambe van'wani ku na lava mi kumaka ku va mi tiva ku na vanhu vo tala lava va nga swi tiviki ku munhu wa njhani hi ri na ku tshemba leswaku loko hi karhi hi vulavula esikwini ra namuntlha ku na swo tala leswi nga ta huma hi n'wina mara hi nge se ya emahlweni Ndabezitha hi nge se nghena ngopfu ka timhaka to tika timhaka ta vuhosi ta ku mbangisana timhaka ta ku khendla na swin'wana na swin'wana hi ta rhanga kumbexani hi languta matimu nyana katsongo ma vona matimu lama munhu a ma vona hi matihlo ku nga ri matimu lama loko Se yi ra hi bakiti. ma yi vona hi ku ku na matimu ya vanhu lava nga ri mabakiti n'wina mi ma tivaka i matimu ma ka Mahonisi mara na mina ni kuleli a Jim Jones na lowu wa Mfowethu u kuleli Jim Jones hi vanhu lava va tivaka ka Mahonisi na ku tshemba ku ka Mahonisi vanhu lava tivaka Mahonisi va tiva Heri Makhonya Heri Makhonya a ri na team yin'wana va ku i Heri Oppenheimer se Heri Makhonya a ri na ximovhana xin'wana xa Datsun a va ku khoma swihlanga mara ka Mahonisi a ku nga ri yena ntsena loyi a ri na movha va n'wina a va ri na movha yin'wana ya brown ya Toyota so se movha leya a hi vitana ku i pfuruta ku ri movha leya a yi phushiwa masiku hinkwawo a yi yimela vana va xikolo ku va hindza va ta kota ku phusha ne loko va phusha a yi nga ha timiwi rizalipele se hi ku yi ta pfumala vaphushi se mara ka Mahonisi i ndhawu leyi a ku ri na swilo swo talatala ngopfu swo tsakisa i xitikwana xo saseka ku ri na Gas International Gas International la vanhu va yi vona ku yi ri kona laha sweswi a yi nga ri laya a yi ri kun'wana kusuhani na miza n'wana va ri la ku tshama ku mufana n'wana va ri Corners Corners i mufana n'wana wo leha swinene laha ka Mahonisi madyaxaka a lehi swinene miza luya swo loko hi kha ya xikolweni loko hi fika tivanani a hi kambela ku se va yimini laha getini laha ka xirilele la se miza luya a ku ri miza loyi a lehini hi kule swin'we hi kula na yena mara ka Mahonisi na ta ka Mahachulu na vhengele rin'wana ra ka Mahachulu laya a ku ri na vhengele Mahachulu u ri maki ku vava ngo vhengele leriya a ni vhengele ri ra ka Mahonisi mukhalabye a nga pfumeli ku akiwa vhengele rin'wana se mara ka Mahonisi a yi monopolize ka Mahonisi loko mi la ta tiva matimu ya kahle ya ka Mahonisi a ku ri na mimiti yinharhu leyi a ku ri na tidoki a ku ri ka Maluleke ka vo Rogers ka Xipanere na le ka Majoko se ma vona ka Majoko so ka Majoko ri te hi Majoko lama mo pana ka Majoko i ku Bruce a nga kona la a ta mi hlamusela na swin'wana mara vo Bruce va kulu va kha va risa tidonki se ka Mahonisi i tiko leri a ri rhandza ku endla swilo hi minkarhi yo tala loko wo languta u ta kuma ku ri loko ku endliwa lokishi xa ka Mahonisi nga ri yo sungula ku simekiwa wo 1996 laha mara loko yi simekiwa ku ve ku ta vanhu vo tala vo huma ahandle na swin'wana na swin'wana ku ve na industrial area ya tichechisa laha lokishini se tiko leri ya ri na at least we are industrious ku na vayiza lava va tiye ngopfu ku na swo tala ngopfu leswi humelelaka laha ka Mahonisi ku na le ka
ka Thafeta ka Manganya hi seya ka Thafeta la ka Manganyi Madinani. ka Madinani Yeah. ka Madinani a ku ri na xigayo a ku ri ku na xigayo laha ku tlhe ku va na teretere Yeah. a ku ri na boat pro a yi famba hi 1400 wa vona loko ku pfuriwa xikolo lexi xa ka George Sod a se yi famba hi double cab a ni vonini ni vonini famba hi legend 50 ni voni a yi famba hi 1400 Yeah. a yi tshama yini lifta a ni ri mi ni kuleli ka Madinani vhela D Ibrahim Yeah. wa vona loko yi ni lifta ka ku pfuriwa xikolo laya ngwenya liya a yi nwa tikhena yi nga nwi leswa swo yi nwa tinghundu na swin'wana na swin'wana a loko yi fika ni chicha laha ni koka sikisi laha ivi se yi ni vona yi ku heyi a yi lata dlaya ko va ku loko yi ku ya chika ivi ni ti tlherisa ni suka ni tsutsuma yi kuma ku hayi a swa ha So mi nga rivali na laha a swa ha endyangwini. se laya hayi Mukon'wana. swa vukon'wani bya ka Muhonisi ka Muhonisi a ni ri ma swi tiva ka Muhonisi hi vakon'wani va tiko leta Simthombeni u teki ka Muhonisi se leswi vulaka ku ri loko ku za ku munghana wa mina a teka ka Muhonisi swa Mi ya seketela na. tiko hinkwaro vo svara mara ka Muhonisi again tiko vanhu va tiko laya i vazayi because vo sesi wa mina va tekiwi laha ka Muhonisi na mi ni teki laha ka Muhonisi a ku ri na principal Na yi twa yeleyo before mi Yeah. hundza ka liya ya ku teka. Aka Botimletha na n'wina ma nga rhanga a teka. boti mletha yi teki khale So swi vula ku ri n'wina a mi hamba mi khapa Botimletha timhaka ta ku se mi ya teka laha mi nga teka kona ku ri timhaka ta mukhomisi wa khandlelo ne. hi swona a swi fambelani hela se mara ha ri ka mahungu ya ka Muhonisi Yeah. ni na ku tshemba ku mi nga va mi kha mi swi tiva leswaku a xikolweni lexiya xa le ka George Sond. hayi ka George Sod Muhonisi Primary, primary yeah. a ku ri na principal van'wana va ku principal Magodi Yeah. Velem Va tshama ka Malamulele. a va tshama ka Malamulele a va ri na nsati a va ku i mistress Mkhegula khale ti-principal na vasati va tona va tirha ndhawu yihi Yeah. van'wana a va yi vitana va ku i Zinoni Yeah. hi mhaka ku a yi ri na miri mara laya a ku ri na mathicara loko u languta vo boti etiyani a ku ri ma-private teacher Yeah. u languta vo boti Mambosha u languta Tiko ra kahle swinene. malume leya ka Ngobeni malume Freddy malume Freddy na yona a yi ri private teacher laya yi wela ka vakon'wana Ka vakon'wana that's why ku malume. i malume a hi vakon'wana se a ku ri na wa vona kereke leya ya Jesus Reign Yeah. kereke leya Jesus Reign va yi za lava ka Mazana na ku tshemba ku ma va tiva ku ri na Yeah. vo boti Mambosha Just JB. vo boti Yeah. John na vo boti Maxeni na Yeah. swin'wana se va yi za lavaya a ku ri na ndyangu wun'wana wa vona wa ka vona la va nga ra va tshama ka N'wadzekizeki loko ni nga hoxisi Yeah. na vona lava va nga endla Mazana Brothers Yeah. a ma endla Mazana Brothers ku kha ku yimbelela na vavasati mara vavasati ma nga Yi va Mazana ma nga va Brothers. nghenisi se na ta Yi ri Mazana na ta mi Brothers. byela xitori lexa xa kereke liya ya Jesus Reign Yeah. liya na swin'wana Leya ka vo Just JB. liya ka va Just JB Yeah. kereke liya loko yi sungula ne yi sunguliwe hi lamaya ma tshama ka Mazana Brothers lama mo yimbelela risimu rin'wana mani ma ku u xavisa marhumbu Sathana phela tivoneleni na la tivoneleni na la Sathana Principal na mabunu man'wana. sungula njhani se ma vona album ya vayiza lavaya hi yo album ya gospel yo sungula ku va kona hi 1983 a ku nga se tshama ku va na album ya gospel se vayiza lavaya va Jesus Reign a ku ri kereke leya yo jikajika yi pfuli hi madiza lamaya maka N'wadzekuzeki loko yi pfuriwa Loko yi sungula. khale loko ya sunguliwa a ku nga se va maplangi loko va ha sungula ku endla kereke liya a yima vo boti Maxoni lava nghena kereke leya ya Mgwevo yo jika na swin'wana na swin'wana yo yaleyo vo Samaria Principal ya xikhalazana. ivi loko swi suka kwalano
kereke liya se u kuma ku bot Maxine vhela ku ri munhu wa moya wa wena wu wisi hi kurhula a ku ri munhu wa vutlhari swinene na swin'wana na swin'wana se yi bavayisa lava ya kereke liya ivi yi cinca ku nghena ku va kereke liya yo phokotela kereke liya Se yi sungule hi vutsotsi. yi sungule hi vutsotsi ku hava munhu wa ka mazala a nga ri tsotsi mfumo bayiza lava wa vona ale ri hungurile wa vona hayi a mi voti ra ku yi sungule hi vutsotsi a mi nga swi tivi hina ta mi byela me ni tiva lexi ni xi tivaka ni tiva the late HM Maleke ya ku ri yona yi nga va founder ya ka kereke liya maybe hi ku a na ha ri lontsongo a ni swi tivi mara ni mhaka leya vanhu vo jikajika kumbe vo a ni yi kumangi a mi kumanga yi na bulele rin'wana principal va founder ya kereke ku ri HM Maleke ya hi vona kereke liya yi nga Jesus Reign sweswi hi vo va nga yi founder mara loko ya ha ri kereke ya ku jika apostol ya ya apostol va yiza lava a va tshama Jesus ngopfu Reigns. yo cinca vito ku Jesus Reigns a ku ri Samaria kereke liya a ku sunguleni na swin'wana na swin'wana mara hambi swi ri tano principal a hi vuyeleni a hi tlheleleni ka mhaka hina ma kahle ma ku saseka matiko ra hina ra hosi mahonisi ku vuya mhakeni vanhu va ta hlamala principal loko kha hi ku hosi mahonisi so principal va ta mi tlhava hi xivutiso lexi xi nga ta vhela xi va xi tlhantlhili eka gondzo ra n'wina leswa swin'wana vo tibulela swa history leya is very much questionable history leya ya principal a vo faka munyu ku swi kota ku nandziha a va endla ku mi defrosta nyana ya ndhabe zitha namuntlha hi na timhaka to tala swinene leti hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi tona hi na ku tshemba leswaku loko ku ri hi nge koti ku va hi hlanganisa timhaka hinkwato hi ta tlhela hi kombela eka vahumelerisi leswaku va hi nyiketa episode yin'wana leyi nga ta kota ku va yi hi tlhatlhela timhaka ndhabe zitha hi ta kombela xo sungula lexi mi faneleke mi hi byela xona mi nga hi hlamusela matimu ya ka mahonisi laha mi sukelaka kona ku ta mi ta fika namuntlha nkarhi luwa loko mi sungula ku va ku endliwa tingoma ku biwa tingoma ku fika ka vo 1962 loko mi kumeka mi tlhengisiwile eka vuhosi ku ta fikela eka siku ra namuntlha loko se mi kumeka vuhosi va ku bya restore-iwa se swivutiso leswin'wana swi nga ta ta ka ndhaku hi leswi nga ta va kha swi huma ka leswi mi nga ta va mi kha mi swi vula se a hi ta kombela ku ri mi ringeta hi matimba ku ri mi hlamusela mhaka hi vuenti kambe ku ri timhaka ta ku ri mi tlhela mi languta na nkarhi loko hi kha hi vulavula hi ku hi to va hi ri na awara ntsena mara hi ri na ku tshemba leswaku valandzeri va hina loko ku ya hela episode leyi va ta va ri na swin'wana leswi va nga ta va kha va sala na swivutiso leswi kumbexana hi nga ta swi ansara ka episode leyi yi landzelaka sa hi ta kombela leswaku mi hi hlamusela ku ri mahonisi i mani ku ta fika namuntlha hi matimu malama n'wina mi hosi ya vutlhanu tanihi hosi ya ka mahonisi leswi vulaka ku ri ku ve na tihosi tin'wana ku nge se va na n'wina se ku n'wina mi tikome mi ri hosi njhani ku ta fika namuntlha hi mi nyika tintambu no cancer principal moni yi summarize mhaka leyi mara yi lehi nyana ni to yi katsakanya because loko ni hlayela kusuka masungulweni ku ta fika sweswi i malembe yo hlaya nyana mahonisi i ngoveni tanihiloko ni vulini xivongo hi valantswa hi davuka atikweni leri namuntlha vongo hi le Mozambique ku na ndhawu a Mozambique laha vongo hi le ka Masingiri van'wana va ku Masenjini a Mozambique mahonisi wo sungula ku ta fika la ka mahonisi 1840 kusuhani na damu ra Xingwedzi na ntshava ya Thonjani na sirha ra nkosikazi wa yena n'wajewuli ri kona kwala ndhawini yaleyo hi laha ku na tinsimu ku na nsimu ya papatsongo wa mina Phineas Mahonisi hala kun'wanyana ku na nsimu leyi a ri ya papa George Sonto so kusuka 1840 mahonisi u ve a va hosi ka ndhawu liya ku na vanhu lava va ri kona kwalaya lava van'wanyani a va ri vanhu lava va vulavula ririmi ra Xivenda van'wana va ri laha ntshaveni ya Thonjani laha vanhu lava va nga phushiwa principal va baleka mahonisi a
fuma ka tiko leriya loko a ta fuma mahonisi wo sungula between 1905 and 1911 u ve a loveliwa hi nsati wa yena wo sungula n'wajewulu loyi a nga dlayiwa hi chavani wa mahonisi hi nhonga so chavani wa mahonisi i n'wana wa mahonisi wa vumbirhi then mahonisi u ve a rhurha hikuva a kwata hikuva a dlayeliwi nsati a rhurha a ndhawini liya la namuntlha va ngo hi le ntshaveni ya Thonjani kusuhana damu ra Xingwedzi a ya laha namuntlha hi ngo hi le a ku vitaniwa Xivalwini ka malembe ndzhaku nyana between mahonisi na Mukhomi a ku ri na xikolo xa khale xa mahonisi primary laha nga fika a lova kona hi 1911 1911 vuhosi byi vuyi byi tekiwa hi n'wana wa yena Mbhanyisi so yindlu leyi nga ku fumeni ka mahonisi i yindlu ya hina va ka Mbhanyisi i n'wana wa Matebula wo sungula ka yindlu ya n'wajewulu mahonisi wo sungula a ri na 6 wa vavasati a ri na 6 wa vavasati phela khale tihosi a ti teka so n'wina one lay one a xota hi 2 a xota hi 2 a ni mi teka hi nkarhi un'we na malembe mi ku 30 nyana laha mateka loko mi ku 40 mateka so hayi in total va fanele va kwalaha ka vo ma 3 kwala mi fanele mi sa phasa liya ya 6 liya ya 6 yi nga hluphanyana mara hayi ta swi vona so kusuka kona vuhosi byi vuyi byi tekiwa hi Mbhanyisi loyi a nga fuma swinene so Mbhanyisi u vuye a lova hi 1950 kusuka 1911 so sirha ra yena Mbhanyisi ri kona a ntshaveni leyi ka mahonisi va yi vitanaka va ri ntshava ya ka mahonisi endzhaku ka ntshava laha hina va ka Mbhanyisi hi vekiwa kona laha hi nga na masirha ya hina ri kona sirha ra yena ra Mbhanyisi then kusuka kona u vuye a tlhandlamiwa hi risenga i kokwana wa mina loyi a nga tswala bava hi laha xivongo xa hina va ka risenga xi huma kona so Mbhanyisi u vuye a teka na yena vasati va hlayinyana loko a teka vavanuna lava va nga va kona i risenga na phahlela risenga ku va ku ri yena laha humaka ka yindlu leyikulu ya ka N'wamuchakazana ku va na phahlela i wife number 4 kumbe nsati wa 4 ka Mbhanyisi kusuka kona risenga u vuye a nga fumi nkarhi wo leha a hluphiwa hi timhaka ta mavabyi laha van'wana va suspecta ku a nga va dlayiwini maswitwa swa khale loko hosi yi lova swi nga twiseki na swi vulavula mfumo wa risenga wu vuye wu koma swinene a nga koti ku va a fuma nkarhi wo leha hi 1953 a hundza misaveni laha ku hundzeni ka yena misaveni a karhateka hi timhaka ta mavabyi a pfuniwa hi misa n'wana va ku Sithageni Chauke wa kwala ka mahonisi i rixaka ra lava ka Gija la va xakela yena hi hala ka tlhelo ra ka N'wajewulu then kusuka kona loko Mbhanyisi a lova papa George Sonto a va ha ri vatsongo swinene hi nkarhi lowu risenga a nga lova hi wona a va ha ri vatsongo swinene ivi vuhosi byi vuye byi khomeliwa hi phahlela makwavo wa risenga so phahlela va khomeli vuhosi until laha ku nga vuya ku va na timhaka ta ku tumbuluxiwa ka mfumo swivongo kumbe ti-tribal hi act ya 68 of 1951 so from 1951 ku vi na ku pasiwa ka nawu lowu a ku tihosi ti fanele ti tekeriwa nhlokweni ti nyikiwa ti-tribal na mindzelekano leyi nga gazetiwa a ku fuma Phahlela Daniel Ngobeni hi ti 24 even before ni nga si fika ka ti 24 hi 1956 ku vi na ngoma tihosi ta khale a ti ba tingoma ma swi tiva tingoma hi tona ti endlaku laha vuhosini ku dyiwa a ti endlaku laha tikweni ku va kahle a ku yimbiwa khale a ku dyiwa vuswa a ku dyiwa vuswa khale so ku vi ku ta commissioner loyi a nga fika a kombisa ku no we mahonisi loko hi languta ka ti-records hi vona u ri hosi ya khale so hi ta kombela ku u hi nyika mali liya u nga ba ngoma hi ta kota ku simeka nkwama wa mfumo xivongo
so mhaka yi onhaki laya ka timhaka ta yini ta mali commissioner a lava mali liya and vakhalabye va komba ku no hina hi nga teka mali hi vantima hi ri vusiwana hi nyika we mulungu and mali leyiwani hina hi la ku renovheta xikolo vana va ha ri latsongo la kaya ku fanele ku dyiwa yona until ya kuma ngoma yin'wanyana nkarhi lowu taka va nga cooperate na ku va va tekeliwa mali yaleyo then kusuka kona 1962 hi ti 24 August loko commissioner a vuye a komba timhaka ta ku a nga twanani na Phahlela Daniel Ngobeni u ve a ya ka Hosi Mabambe laha ku nga fika ku twananiwa kumbe ku vulavuriwa timhaka ta ku lava va ka mahonisi lava a va twisisi hi fane hi ndla yini va downgrade hi fane hi ku nyika tiko leriya so hi ti 24 August 1962 mfumo wa le xikarhi wu vuye wu gazeta tiko ra ka mahonisi ri nghenisiwa ka mfumo xivongo wa ka Mabambe hi gazeti ya number 1338 and loko va gazeta hi 1962 a va hundzuluxa gazeti leyi ri kona ya ka Mabambe ya ti 21 March 1958 leyi a yi simeka mfumo xivongo wa Hosi Mabambe leyi gazete leyi ya gazeti number 412 a yi nga katsi tiko ra ka mahonisi mara loko se va ka mahonisi va nga cooperatangi na valungu lava kumbe commissioner tiko ra ka mahonisi ri vuyi ri katsiwa and mahonisi kumbe hosi lava khomelini a va ha byeliwi ku tiko ra wena se hi ri faka ka loyi ku ya va hansi ka yena ri vuyi ri katsiwa so loko hi researcha ya kuma ku na hina gazete a hi ndleliweni ya ku fumeka mfumo xivongo wa ka mahonisi hi 1962 leyi loko hi lava correspondence ya yona va vulavula ku hi ku i gazette number 1185 dated 11 July 1962 leyi vulavula hi the establishment of the Mahonisi Tribal Authority so kusuka kona ku vuyi ku va na nsindziso wa ku va Hosi Mabambe va teka matomu handle ka ntwanano the commissioner endzhaku ka 1962 so a to lerisa ku ya mahonisi wa report wa swi lava u swi lavi u le hansi ka Mabambe va ri va loko hi hlaya ka ti-records va ri va rebelini kumbe ku kaneta ku njhani hi nge va hansi ka Mabambe because Mabambe loko a ta u ta a hi kuma i mfana laha va nga tshembisiwa ku hayi mi nyikiwa choice choice yi simple mi fanele mi langa ka ku va mi cooperate kumbe hi mi teka hi ti-truck ya hi ya mudapa hambi ku ri Free State kumbe kwihi kumbe Barberton kumbe kwihi a kule laha mi nga ta ka mi nga havi nchumu so hi ndlela yaleyo they were forced and cornered va accepta mfumo wa Hosi Mabambe hi ndli hi laha vuhosi bya ka mahonisi byi nga fambisa swona hi phepha hi gazette leyi va ka mahonisi va nga yi kuma ka ndzhaku so timhaka letiwani ta ku va vuhosi byi koxiwa mahonisi u kumeki from 1962 a kumeka a nga ha twakali na ku va wu vula ku Hosi Mahonisi se a swi yirisiwa a swi nga ha laveki hi ku ya hi mfumo luwa because mfumo luwa a wu tirhisana na Hosi Mabambe mfumo luwa wa valungu hi nkarhi luwa wa 1962 loko ta nghena mfumo wa Gazankulu wu fiki wu landzelela mikondzelo ya mfumo luwa wa valungu lava wa valungu kumbe wa le xikarhi so loko va lova Daniel Ngobeni hi 1967 mukhalabye va tekelana ku nghena ku sungule ku khomeliwa nakambe so vuhosi lebyiwani bya ka mahonisi aka matimu byi khomeliwe kambirhi laha nga khomela wu ri sungula i Daniel Mbanyisi from 1967 ku ya fika 1973 ku vi ku khomela Gezani Pete Ngobeni loyi a dume hi vito ra ku i Geza wa Chavani so it descended ya Chavani luya a nga dlaya n'wajevuli hi nhonga
se va khomela for 6 years ivi se vakhalabya va landza papa a Joni a yi tirha Joni ka Meslani ku ndliwa ti-tennis court se va ku he ndoda phela se u fane u ya kaya teka vuhosi remember ka vakhalabya hambileswi status a xi cinciwini xi va xi kumeka xi ri xa vundhuna mara ka vakhalabya a va zangi va swi accepta ku vona va le ka status xa vundhuna official vona va vulavula hi vuhosi ende loko va ku addressa va ku address as ndhuna so vanhu va ka Mahonisi throughout lava tshamaka ka Mahonisi a va nga address murhangeri kumbe vuhosi bya ka Mahonisi tanihi vundhuna leswi swo endliwa hi valava ve le handle valava a va yima na lava a va tirha na lavo basa mukhalabya va fiki va fuma kusuka 73 so mukhalabya loko va ya timithinini va sungula ku swi vona ku mani wa mhaka leyi ya ku ni vitaniwa ndhuna yi serious timithinini mara hina loko hi kula mukhalabya ya 1949 hi ti 25 ta December so loko yi lova mukhalabya a yi katekisiwini because va ri Mbanyisi a kulini swinene loko yi lova va ri loko yi tswariwa hi ti 25 ta December 1949 Mbanyisi a thari marito ya ku se ni nga fa ni voni ntukulu wa mina loyi a nga ta tlhandla man'wana wa mina so tiko leri ta ya mahlweni so mukhalabya yi vuyi swi landzelela swinene yi sungula ku endla ti-research ya ti-archive yi lava maloyara ku na maloyara man'wana yi nga ya ka wona a Lost Richard va ku Snyman and Clef and I'll tell you a coincidence maloyara lama ma nga ma hi winisa a ma ri ka the very same building leyi a ku ri na maloyara lama ma Snyman and Clef ene mina ku ni ya ka maloyara lama ya namuti a hi nga swi tivi ku ze ku va na maloyara lama va ku Snyman and Clef so yi fika yi komba ku no mani ku na timepe na document ta khale ku Mahonisi a nga zanga va ndhuna ya mavambi a hi ri na vuhosi bya so na ta ku n'wina maloyara va Snyman and Clef mi ni pfuna ku restore vuhosi se maloyara lama ma sungula ku tsala mapapila ma tsalela chief minister wa Gazankulu ku Mahonisi u lava ku restore vuhosi bya yena so Tsan'wisi a ri na ti-researchers a researcha kuma ku no mani hi ku ya hi ti-research leti ti va kona ti-researchers ti komba ku no Mahonisi a ri hosi ene u ti komba a ri na ti-document leti tiyisisaka na literature ya swi confirma ku Mahonisi u existini tanihi hosi ivi ku va na meeting leyi nga va kona na chief minister ene mi ta tsundzuka ku chief minister a vekiwe hi tihosi ta Gazankulu loko a tekiwa Tafelberg u landziwe hi tihosi tiku hi lava ku ta rhangela so mi nga rivali ku Ntsan'wisi i Maluleke so tihosi ta van'wanati i khale ti ri na influence ka rixaka ra hina Vatsonga Machangana so Ntsan'wisi va ri u vitani cabinet ku heyi ku na mapapila yo huma maloyarini ku Mahonisi u lava vuhosi loko ni researcha ni kuma ku Mahonisi hosi a ni hleketa ku ni n'wi restore ivi ku va na tihosi to karhi laha va nga tlula va ri na katsa va ku heyi mhaka leyo yi fane yi nga humeleli because loko yo humelela swi ta endla ku na van'wanyani lava va nga matikweni ya hina na vona va ta lava vuhosi because na hina a hi yo na hina ku na van'wani hi nga va manya kusuka kwalano va vitaniwini mukhalabya va ta byeliwa ku no mhaka ya vuhosi loyi hi vulaka a yi nge pasi swa feyila sweswo lexi hi nga ta xi endla hi ta endla ku hi ku recognize u kuma salary kumbe stipend then hi nkarhi walowo mukhalabya hi 1978 va vuyi va vekiwa xifumu va hola remember mhaka leyi ya muholo ka tihosi kumbe stipend a hi mhaka ya khale ngopfu a hi mhaka ya khale ngopfu tihosi khala ti nga holi tihosana khala ti nga holi so a ku ri ku hi ta ku nyikanyana mhaka ya ku hola n'hweti na n'hweti so mukhalabya van'wana lava va nga recogniziwa as a headman under Chief Mavambe hi 1978 va hola officially as a headman under Chief Mavambe ka Gazankulu a va ri van'wana lava va nga recogniziwa hi nkarhi luwa
Yeah. aba hola check hi mfumo wa Gazankulu. Then kusuka kwalano mukhalabye va nga satisfied. Mukhalabye yi ya mahlweni yi rebella hikuva yi nga pfumeli ku vuliwa ndhuna. Yi rebella hikuva Mavambe yi nga n'wi recognize ku i hosi ya yona. Yeah. phela yi rebella hi ku yimisa ngoma hi 1985. Yes. So ku va na nkarhi lowu yi nga dismissiwa for gross insubordination na ti record teto laha yi nga dismissiwa ku va na ti-attempts ta ku yi replace. Kusuka kwalano mukhalabye yi kumeki laka before 1990 yi kumeka yi va close na vanhu lava a va fambisana na mfumo wa ANC or comrade va ANC lava nga kumeka va joyina vo Contralesa va kumeka va joyina ANC before 1990 kwala between 1985 and 1990 a va play a role ka timhaka ta ku pfuna ANC ka timhaka ta underground mobilization ya vaakatiko ku na vandla ra ANC. Long story short 1996 ku ve na commission leyi nga simekiwa ya ku va lava va nga tekeliwa vuhosi vandla yini va koxa vuhosi bya vona. Koxini mukhalabye yi ya ka commission so yi vi yona wo sungula ku presenta ka commission ya Ralushayi a Giyani laha ku nga presentiwa a na hi ra 6 years hi nkarhi walowo a hi nga yangi yo twa kunene loko se va vuyini ku a va ri Giyani ku vulavuriwa hi timhaka ta vuhosi na yini. Commission liya yi vuye yi bumabumela ku mahonisi vuhosi bya ka mahonisi byi fanele byi vuyiseriwa. Ivi ku va na lava va nga tipolitiki a va nga tsakeli commission liya mara ku nga ri ku languta xiboho xa ka mahonisi ntsena na swiboho swin'wana swa tihosi tin'wana na tihosinkulu yi nga implementiwi ku va na court case leyi nga famba until Supreme Court of Appeal ya ku a ku humesiwi report. So report liya mukhalabye va yi kuma hi 2004 ivi va byeriwa ku hayi report leyiwani yi nge he tirhi hi ta va na yin'wana commission leyi nga ta lavisisa mhaka leyi. Ivi va byeriwa ku hayi n'wina mi nga koxa mi nga wina ka Ralushayi loko hi va na yin'wana commission mi to fika mi submita mi to endla claim mi submita report hi ta mi restore mi nge he ze mi yisiwa ka ti-processes. Long story short hi 2015 ivi hi ya a Thohoyandou a va ha ri kona mukhalabye 2015 hi ya Thohoyandou ku va na hearing laha hi nga submita tibandlile principal Mr. Nombelani hi submita tibandlile ta ti-documents ta khale timinetse mepe hinkwaswo correspondence literature leyi komba hosi mahonisi a attenda timithini hi voma 1929 1931 1932 1933 a ri karhi a ringana na hosi Mavambe na tihosi tin'wana hinkwaswo hi submita. Mara hi ta hlamala hi ti 8 ta June 2017 hi kuma papila ro komba ku xikoxo xa hina xa feyila. Mara xa xi hi hlamarisa hi ku 2 weeks before hi kuma mbuyelo principal na Mr. Nombelani hosi Mavambe se a va ri busy ngopfu lomu ya misakazweni ku komba ku hayi va byeliwe khale lava ka mahonisi va ta vitaniwa va ta byeliwa ku switsandini swa vuhosi lero vona se a va swi tiva hi tindlela leti va nga swi tiva hi tona. In short swi hi hlamarisini ku va hi luzini ka commission leya khatla beliwe a bodleleni principal Mr. Nombelani beliwe bodleleni ivi hi nga heli matimba hi drafta maphepha na mukhalabye. So mhaka liya ya xiboho xa commission ya khatla ni mukhalabye ku ri munhu loyi a vabya for the longest time mara yi tikomba yi vi na xiave xa ku tshikelela rihanyo ra mukhalabye because loko hi kuma ti-results hi 8 June 2017 mukhalabye yi kumeki ya xibedhlele yi admitiwa swi va very serious kusuka kona ya ha vuyangi yi hundza misaveni hi 30 August 2017 ivi hi continue na case mina royal family ya ka mahonisi na papa tsongo wa mina i Magezi Phineas Risenga hi ndla yini hi challenge
xiboho lexiya xa hatla hi komba ku xiboho lexiwani a xi le mithethweni Yeah. ku na vumbhoni byo tala lebyi byi nga vekiwa hansi ka tafula ku na vumbhoni byo tala lebyi nga tekeriwangi enhlokweni ivi hi komba commission leyi yi tikomba ingaku a yi ri bias va tikomba ingaku va commission ku na xiboho lexi a va lava ku fikelela xona swi nga khathaleki vumbhoni byi tshamise ku yini Va nga va nyikiwe brown envelope. swa endleka hi nge swi tivi mara swi tikomba kahle ku va tikomba ku ri na lava va nga na xandla a va hoxa xandla ka timhaka leti ta ku mulambya mahonisa nga vi hosi hi ti-reason leti vo va tivaka hi tlhotlha hi ya court a khoto hi fike hi fayila tibandi to ringana 4-5 leti a ti ri na swilo leswiya hinkwaswo laha hi nga vuya hi hlula va ha hlula hi ti 26 ta May hinkwavo va ri kona hosi mamba va ri kona va ri na Vayimeri va vona. advocate ya mulungu misala agwazaku mahonisi is too small se va vutisa Tsongo njhani? se va vutisa ku is that a legal test now ya restoration ya vuhosi na ku ku mahonisi so yena hi komba ku mahonisi a ta va na tiko rikulu njhani hi ku tiko leri va nga nikiwa ro ra Jim Jones mahonisi before 1962 vanhu vo tala va swi tivi a ri na tiko rikulu kumba ngopfu ku hundza na tiko ra hosi Mavambi Yeah. before 1962 mahonisi a ri na tiko rikulu kumba ngopfu ku hundza na tiko ra hosi Mavambi ku na literature leyi yi vulaka sweswo yes na loko mo cheka judgment ya land court Yeah. ka paragraph 164 ya yi komba tindhawu leti a ti ri ta Hosi mahonisi. hosi mahonisi kumbe tiko ra ka mahonisi Yeah. leti katsaka na tiko ra Jim Jones so tiko ra ka mahonisi a ku ri ndlopfu kusuka kona va vi va apila from 2020 apilo wa case ku apila premier Na vuhosi bya ka Mavambi. Okay, yeah. hosi Mavambi a va apilangi O ku apila premier. ku apila premier se hi ti vutisa ku premier On what basis? Yeah. premier hi va korupsini Ambe premier kumbexana ku basisa valandzeri va hina a ku ri mani nkarhi lowu a ku ngeza ku va mani Phuphi a ku ngeza ku va hayi mani Stan. Phuphi va tikuma timhaka leti nyaka pfaleni a ku ri tatana Stan Mathabati lava vo tshuka lava Okay. hi va koropisa tatana Mathabati loko hi va koropisa hi ya Supreme Court of Appeal matter yi vuyisiwa a High Court ku va na appeal so judge lowu sungula ku ri mula la nge tiva ka mahonisi a va nikiwa swa vona Yeah. va apila ya a court la ku nga va na judgment ya tijaji tinharhu a Thwando a ku ri na judge Siminya judge Patuti na acting judge Mthimkhulu laha va nga komba ku hayi judgment liya ya kulukumba mula ya ku vuhosi bya ka mahonisi a byi vuyiseliwi I cases. a yi tiyisisi ivi premier va ku hayi mhaka ya la Limpopo hayi maybe va nga va n'wi favor i ndhawu ta mahonisi ku ana vhela hi loyara swi nga endleka vanhu Ti-colleague ta va- yena, swi nga endleka maybe va n'wi tiva va apila ya jika Bloemfontein mara lexi hlamarisaka sweswi premier a nga ha apilangi judgment liya Ya Bloemfontein. ya Bloemfontein Yeah. premier u yi a sungula process ya ku va a hi recognize a rhumela ti-officials loko va ka Mavambi va consultiwa ka that process va decide ku apila remember va tshiki case hi 2020 va ta vuya hi 2025 va makela switori swin'wana swo leha ngopfu swin'wana swi ri na mavunwa kwala ndzeni ivi mavunwa lamayani hi nge hi ngheni ka wona hi ma exposer va ya luza case hi ti 27 August 2025 a Supreme Court of Appeal Supreme Court of Appeal yi dismissa appeal ya hosi Mavambi hosi Mavambi va ku hayi man mhaka leyi ya ku mahonisi hosi ya feyila mani yi voni mhaka leyi kona Yeah. mahonisi a nga tshama va hosi va ku hayi mi ni tiva Constitutional Court a Constitutional Court va apila hi ti 15 ta May na principal tijaji ta 9 leti a ti rhangeliwe hi Deputy Chief Justice Mlambo Yeah. ti vuyi ti dismissa appeal ya hosi Mavambi ku tiyisisa ku Mahonisi i hosi. mahonisi i hosi so unfortunately hosi Mavambi a va ha ri na yin'wanyana forum leyi va nga ta ya ka yona ya appeal switandini Yeah. lexi nga kona i ku a va ya ti amukelela va nwa mati hansi ka I sinya ku hila. va dya tihove Yeah. va dya na matamani Yeah. va hila Yeah.
va ta va ta tshama va ha ri hosi atikweni ra vona. yeah. So la hi nga fika kona ka judgment teleto. So a swi affecta njhani mentally, psychologically, financially ku va mi suka ka khoto yin'wani mi ya ka yin'wani and ni vutisa xivutiso lexiwani because mfumo wona va kha wu tirhisa ti-financial muscles leti mi nga ta ka mi nga ti mechi tanihi tiko ra ka muhonisi a swi mi affecta ku fika kwihi na swi twa ku se na ti-section to karhi ta nawu se mi ti le nhlokweni a ku ri na judgment se swi le nhlokweni swa tikomba ku a swi ri na ntshikelelo wo karhi. Ya before hi fika kwalano Mr Nombelani loko ha ha kula hina vana va hosi George Sonto a hi tseketseliwa mabazini amukosini a tikhombeni ndzi nga xiyisa xin'wana hi ri a George Sonto xuka mina ku ri vahisa va ta ku tshika u va kusuhinyana va vulavula ku swi dyondza xi ku hana hi tiva tihosi ti famba hi hard body yo basa a hi swivenchana swo bola so a ku tika ngopfu baba na le geregereni kahle kahle a mi xava no tsinela a ku tika ngopfu a tikerekeni na vanhu lava va tshembini van'wani remember ku mobilize-wa na van'wani va muakatiko un'wana loko u kumeka a tlele nyana kumbe a rhandza ku dyela mobilize-wa na yena a mi ta n'wi twa hi mavulavulele ku loko xaviseni so i mhaka leyi a yi hi tikela then ka mhaka ya court case mhaka leyiwani Mr Nombelani loko ha ha kula a hi twa hi nga ku mukhalabye hi le ku hi karhateni ngopfu because every night a wu ta hlayisiwa document u byeliwa xivongo u byeliwa matimu ku ri nga ta pela u nga byeliwangi something a hi twa hi nga ku ha karhatiwa mara swi endli ku loko se ku ya fika tikhesi leti loko va hemba kota ku va hi koka document hi ku leswi mavunwa swi kanetiwa hi document leswi ka hembiwa court hi bava ntsundzuka man'wani ma mavunwa a ku ri ku hosi Mahonisi va ka Mahonisi va fike laha hi 1950 va huma Venda ivi va nyikiwa ndhawu yo tshama ka hosi Mavambi se hi vutisa ku ti ku ti-record tshama u vona munhu a nga se tswaliwa a va na vito na ID number a ni munhu u sungula a tswariwa i va ta nyikiwa vito na ID number Mahonisi u na tax number ya 121 leyi a hakela hi xibalo a xibasa ku na xikolo xa ka Mahonisi lexi nga akiwa hi 1936 Mahonisi primary lexi a mi xi vonaka laha a switandini a xi ri le emarhumbeni lava ngo hi le xivalwini hi na document ta xona laha kokwana wa hina Mbanyisi a nga xi apply na kereke ya Swiss Mission leyi nga allocatiwa 1 Muge ivi mali ya ri ma hina makomba ku Mahonisi loyi a attenda ti-meeting loyi hi wihi ku va vulavula hi wa 1950 ene mata point yaleyo ri ku nghena non'weni Ndabezi I think yi na nkoka ngopfu principal because yi dlaya mahemhemu lama a ma byaliwini eka vanhu va ku tala ku Mahonisi u huma Venda vuhosi a byi peli nambu kahle kahle u ti westela nkarhi na timhaka ta khoto na swin'wanyana mavito lama nga vuliwaku munhu Mr Nombelani na principal hi vuliwini loko ku ri old man a tiyini nkulukumba George Sonto loko mi vona kun'wana ku tsaliwe ku George Sonto mi ri hlonipha vito leriya my father was a legend ku ha leswi yi nga vuliwangi ku mukhalabya ni tsundzuka ku ri na nkosi n'wana Jim John a ku lovi mukhegulu van'wana may soul rest in peace so a ku ri na Castle Mathale so Castle Mathale u tiva mukhalabya through tipolitiki ta ANC so hayi lawani a nkosini hi rhandza ku tekela vuhlokweni vukona bya hosi Mahonisi remember ne hambileswi mabunu hi nkarhi luwa wa apartheid a va hi vitana timanki mara ntisi a ku ri ku hi vanhu so hosi u nge hi hosi nuli u cinca maphepha ku i ndhuna mara van'wana lava yi tivaka yi ri hosi va ta yi vula hosi se va ku hina hosi Mahonisi swi tlula swi oxa nyama swin'wana na ye hosi a hi hosi munhu waloye a hi hosi munhu a nkosini I think I remember this incident then you ask maturity ku loko hi ri na ti-issues ta hina do we really need ku va nkosini hi causa embarrassment ka munhu un'wana na so sweswi yi va byelini constitutional court ku Mahonisi hosi va kanetini hinkwako va byeliwini ene va ha langutana na ti-legal costs
va fanele va hakela mali ya yena ya busy ma ta va nyika tihakelo a va kha va longalonga ku va kota ku va hakela mara va ta va hakelela ti-funders ta vona va va hakelela va fanele va hakela ti-cost ta hina ti le Supreme Court of Appeal Yeah. na le Constitutional Court ene mi nga rivali ku hi na maloyara ma hina ti-advocate timbirhi Yeah. so n'wana na n'wana yi endla invoice ya yena laha Yeah. Yeah. so hayi va ta ma hakela So the judgment leti ti with cost. se a hi languteni nakambe la hi ku xikongomelo kulukumba xa ku va hi mi tisa laha i ku mi kota ku veka erivaleni rixaka Yeah. tanihi vinyi wa misava ku ri leswi humelelaku swi humelela hi ndlela yihi nakona swi nga kota ku pfuna njhani tiko swi nga kota ku loko mi swi basisa vanhu va kota ku swi tiva hi ndlela yihi ku na maveriveri ya leswaku n'wina ku za vanhu va le Jim Jones na vona va kumeka i nga ri miri tiko leri ya ma ri teka i ku mi sayinisi vanhu ve le Jim Jones maphepha mi va sayinisa hi mhaka ku mi la ta va endlela timhaka ta misava ku va kota ku va benefita na swin'wana na swin'wana ivi kasi n'wina a mi endla referendum leyi yi endlaka timhaka ta ku ri n'wina mi ta kota ku teka na tiko ra le Jim Jones hi ku amahlweni ka vanhu tiko ra Jim Jones a va pfumeli ku ra n'wina se hi ndlela ku mi kota ku mi basisana na munhu un'wana na un'wana eka timhaka leti ku hi kota ku vona ku ri a ku na propaganda leyi nga mi yimisaku kumbexani n'wina a mi tirhisi propaganda ku mi kota ku mi teka tiko leriya mi nga ringeta ku mi vulavula na vahlaleri hi twa ku ri mhaka leyi yona yi na ntiyiso ku fika kwini You mbutse question unga ku hi le ka tiko wa xietleli. mhaka yi njhani ku na ku hambana ka timhaka ta le tihubyeni na timhaka leti vulavuriwaka hansi ka sinya kumbe amintlombotini swi hambani ngopfu leswi Yeah. loko mi lava ku tiva timhaka ta misava xikoxo xa misava ku na judgment yi reported yi ri Mahonisi Royal Family and Community versus Minister of Land Reform and others ya the 10th October 2023 laha a yi kanetiwa hi tihosi to ringana 4 lava ku nga va na trial ya 10 days laha ku nikiwa vumbhoni a ku humesiwa mepe laha that judgment yi nga komba ku tindhawu leti hi nga rhurhisiwa ka tona hi nga tekeliwa tona ti katsa tindhawu to fana vo Jim Jones na tindhawu leti ti katsaka tindhawu ta between hina na le ka Mkhoni na tindhawu tin'wana so mhaka yaleyo yi le ka paragraph 164 ya that judgment. That judgment is about 70 something pages if I'm not mistaken. Vanhu a va hi va ya hlaya ka internet ti-judgment ta hina tin'wana ti kona ka internet so loko mo tsala mo ku Mahonisi Royal Family versus Premier mi ta kuma le ta vuhosi in fact un'wana ni rhumeli judgment yin'wanyana ya le ka Sekgopo ka ha ku huma judgment ka Sekgopo ka paragraph 133 case ya hina yi referencewile so case ta hina un'wana ni rhumela yin'wana judgment ya va hisa van'wana va claimaku va claimaku land judgment ya hina yi referencewile so ti-case leti timbirhi ku na case ya swa misava na case ya swa vuhosi hi winini case ya misava hi 10th October 2023 hi winini case ya vuhosi yi hetiseka yi fika makumu hi ti 15 ta May 2026 so a Jim Jones hi na vumbhoni byo tiya hi na document leti kombaka a hi document leti hina hi va ka Mahonisi hi ngo tshama hansi hi tikhanda ti huma ti-archive leti kombaka ku tribe ya ka Mahonisi yi le ka tindhawu tin'wanyana ta mapurasi ya Jim Jones swi huma ti-archive loko mo ya interview ya vakhegulu lava va tshamelaka ngopfu hi tlhelo ra jipi lava a va tshama a Ximuwini ni va interviewa vo tala va vona lava hanyaka va ta mi byela ku a Jim Jones hi le ka Mahonisi swi yo cinciwa ximfumo hi 1962 hi valungu so timhaka ta vuhosi ti pfulunganyiwe hi lavo basa hikuva va kumeka va kha va tirha na swioxanyama hi ti-reason to hambanahambana leswin'wana swi nga nyikiwa matiko swin'wana swi nyikiwa vuhosi swin'wana swi nyikiwa swiyimo swo hambanahambana van'wana va nyikiwa vavasati van'wana va nyikiwa hinkwaswo so ri ku mi nghena non'weni lava ku hi ka mhaka ya Jim Jones vutisa xivuso xin'wana mi ta vutisa xin'we ku na
ndhuna Mphongola i xaka ra principal yi twa ku vava that's why yi te na mhaka ya No, Jim Jones. i makhelwana so Yeah. i xaka ra koho so that's why yi ta na mhaka liya Yeah. ku na hosi Mphongola Yeah, ku na ya Na Mabasa. Mabasa na Xolwana. Yes. Xana ku va se tiko ri wela emavokweni ya n'wina swilo leswi swi nga basa ku tlula na Gamboko swi vula yini eka vito ra tiko leri nga tikiretiwa vito ra xilungu swi vula yini eka tindhuna letiya ta le a Jim Jones because ni sure ku na vona a bya ha ri ku phaheni Chuhile. va chuhe ku fana na principal maybe mi nga se yi hlamula ni ngo yi ngetela hi ndlela leyi eh ku ri tindhuna letiya te le Jim Jones yeah Mphongola Mabasa. Xolwana ni Mabasa yeah a ku ri tindhuna ta mahonisi kumbe xana tiveku hi Mavambe na yeah Okay. se mi ta kota ku hlamula ku ri i yini plan ya n'wina hi tihosi letiya Yeah. So what happened? tindhuna letiya ya A ku ri na ndhuna laha loko a va ha tshamela side lela ra le Ximuwini Ximuweni Chimoweni yeah a va ku va ka Xipikiri eh va kona kwala Jim Jones van'wani va rixaka ra lava ka Mukoki a va ri tindhuna ta mahonisi so lexi nga endleka loko mahonisi a lahlekeriwe hi matimba hikuva a tekeriwa matimba hosi Mavambe va kumeki va veka vanhu va vona vanhu va vona so Mphongola Xolwana Mabasa va vekiwe hi hosi Mavambe aka tiko ra hosi Mahonisi loko a ni ma swi tiva ku loko munhu u khonkarini loko munhu a mi khonkarini nombelani u mi tekela na n'wansati yeah a cincana vito yeah so hina hi ri vuhosi bya ka Mahonisi ni ri hosi ya va ka Mahonisi hi ta tirha na lava nga kona tindhuna lava a va ripota ka a Mavambe report ka Mavambe for example Mphongola xaka ra hina yeah maxaka lava ka Mphongola so ni loko munhu a ri laha ka Mphongola a kha a vulavula ridaka ho n'wi languta ku ze ku va na nkosi wun'wana kwalaha ku na van'wani loko va vulavula ka ti-program a ni ri phela aka swa vuhosi ku wina winiwa lomuya mukosini so yeah hayi ti-victory la ta le mukosini ha va nyika letiya hi nge phikizani na vona yeah hina hi ta va chanyela laha aka xinawu a nawini so in short hi ta tirha na vona lava va nga ta ndla yini va nga ta lava ku va va tirha na hina Yeah. then lava nga ta ka va nga swi lavi na wu simple wu ri loko munhu a nga swi lavi premier na va Coxter va ta ndla yini va ta meka sure ku va na munhu la nga ta lava ku tirha yeah mara mo hi veka ku lava lava ku fumiwa ka magoda ka Mavambe va tsakela ngopfu mfumo wa hosi Mavambe a va make sure ku va ya ku hala ka vo Mavambe Va kuma stand. sure ku va tlula na nambu va ya halaya ndzeni va kuma stand ku hala a ni a hi ri Collins a hi ri a Thulamela hi ri Collins Chavani loko ku va na masipala wa Collins Chavani Collins Chavani a yi Thulamela a yi tsuvulangi muako ka Malamulele leswi nga ka Kaizer swi tlhela ka Kaizer na muholo wa hosana a wu cinci hi ku se wu ripota hansi ka hosi Mahonisi wo cinca office A u ya ka B then ka vito vito hi ri vona ra ha tshamisekile but loko vaakatiko va lava ku ri cinciwa ku na ti-process ta xinawu leti ti cinciwaka ku na vito hala va ri le Boxahuku va ku cincini va ri le Qaza ne le Botsoleni tin'wana ni komba maphepha va ku hi le va ri Chavani wa Mhinga Yeah. so vito ra cinciwa mara loko ku ri ku na need mara from where I'm seated a ni voni ku ri na a ri mi na need traumatize for now. Hayi for now a ni voni ku ri na need mara hi ta swi vona loko nkarhi wu famba mara hina hi ri vuhosi bya ka Mahonisi hayi hosi Mavambe hayi a helwi na vona yeah a va hlonipha swinene loko na vona vo hi hlonipha swi nga va kahle ngopfu yeah ku va ri tindlopfu loko ti ndozandozana ku vaviseka byanyi Byanyi. ya so hi leyi hina hi nga yi vulaka ya ku lava nga kona Mabasa Xolwani na nawu wa protector ku yeah hi nge va replace tindhuna tin'wana yeah because ku nga va na social instability mara ha va tiva lava a va ri tindhuna va ha ri kona mindyangu yi kona yi boxini yeah va ka Chipikiri so Okay. a hi languteni la Yeah. loko ni nga hoxisi
mepe wa misava leyi mi nga nyikiwa yona loko wu ta hi le ka Malamulele wu ta njhani wa teka new stand leya ya ka Mavambi leya ku nga na vuchirhelelo secondary school wa yi teka kumbe wu yi teki wu jika hi le ndzhaku ka yona Okay, mo ni yi hlamula hi ndlela leyi yaleyo ne. Sweswiwani hi vulavulaka va premier va So hi subjudice busy, kahle va kahle. busy, va ta va ri busy hi mindelekano. Yeah. Mara lexi ni nga xi vulaka loko vo lava ku vuyisela tiko ra hosi Mahonisi ra original Yeah. swi nga biha ngopfu. Yeah. So ho tshemba ku ta va na compromise Yeah. ya ku va hi make sure ku vutomi byi ya mahlweni. Yeah. Because loko hi vulavula hi tiko ra hosi Mahonisi ra original ri fika ka Malamulele ku na Beacon laya a khale ka police station lava ku tivaka. Yeah, na vo Loko mi fika PNL. laha ku nga na holo ma yi vona holo liya ya College Town. Yeah. Yeah. Ku na patu ro jika mi nghena laha. Yeah. Loko mi ya ka Cheapside. Yeah. Loko mi jika left ku na Beacon yikulu kumba ngopfu laha. Yeah. Yeah. Hi yona leyi a yi tsema purasi ra Jim John kusuka khale. So tiko ra hosi Mahonisi lera khale ku nge se nghenelela lavo basa va tirhisana na swioxanyama swa vona a ri rikulu ene loko wo ri lava hi ndlela liya principal On. swi ta endla ku na van'wanyana lava twaku hi nga ku vele ka tiko ra yo hosi va tikuma va wele ka Mahonisi. Yeah. So ku ta va na mindelekano yintshwa Yeah. leyi nga ta va yi ri ya compromise a hi mindelekano ya original i compromise. Yeah. So mi ta tsundzuka ne i xiya ku tindhawu letiya whether ta hosi tele ka Mahonisi kumbe a ta ka Mahonisi hi leswi hi xinawu hi ngo yi res judicata court already yi decided ku na van'wana loko va vulavula ne va ha vulavula ingaku a ha fane hi prove ku na ti-judgment ku na judgment ya misava I mhaka Mtlomboti. hayi a ni ri leswi vulavuriwaka Mtlombotini na mhaka ya straight a swi nge fani. Yeah. So timhaka letiya ti tiyisiwa na hi judgment. So mhaka ya ku a Jim John hi le ka Mahonisi a hi mhaka leyi ngo vulavuriwa a Mtlombotini i mhaka leyi nga ka paragraph 164 mi cheka Yeah. principal A hi timhaka ta loko mi ri na nkarhi Yeah. mi yi hlaya Yeah. ku ni ku vumbhoni for 10 days a Randburg Yeah. laha ku cross examine wa munhu a juluka munhu a vutisiwa ku loko u xava foni u swi tiva hi yini ku ya wena ivi va ku hayi hi swi tiva hi xilipi so xava xilipi xi kwihi ku Yeah. foni leyi ya wena loko ku ri Yeah. ya wena a ni loko ni ya xava foni a Thavani Mall Yeah. va ta ni nyika xilipa xavi foni ya iPhone 17 hi 30,000 Yeah. va ni nyika xilipi ni ta xi veka Yeah. these days va senda ni le ka email. Yeah. Yeah. So ho vula ku mhaka leyiwani yi le mithethweni yi tiyisisiwe hi ti-judge. Hi court of Braamfontein. Khoto liya ya swa misava a ku ri ti-judge timbirhi na assessor. Khoto ya le Braamfontein ya appeal a ku ri ti-judge ta 9. So the judge leta fika almost 15-20. Ya hayi 15 loko hi ti hlayela le ta vuhosi i 15 loko hi katsa ni ta timbirhi ta misava swi ya ka 17. Yeah. So imagine u ri tsatsawani u tshama henhla ka guva Yeah. wa vulavula hi vuhosi bya ka Mahonisi. Yeah. So ndhawu Se ndhawu zita Yeah. sweswi ne a ni ta kota ku ni twisisa kumbe hi endla ku vahlaleri va twisisa Yeah. ku plan ya n'wina kumbe makungu ya n'wina Yeah. in 10 to 15 years hi matiko lama mi nga ta va mi ri na mona hi yihi plan ya kona mara xin'wana lexi a ni ta tsakela ku mi xi khumbanyana i mhaka ya ku loko ni languta laha ka Mahonisi ne le Jim Jones ku na vahlampfa lava van'wani va vona va nga ri ku na mapasi plan ya n'wina hi vanhu lavaya hi ku se va tshama va na switandi lava tshamaka kona hambiloko va tshami mi kuma ku van'wana a va na mapasi na swin'wana na swin'wana Yeah. se va kumi va amukeriwini laha tikweni mi nga vula kumbe se mina matiko mo hlayanyana ku na tiko leri a ri lokixini ku na vo Mbhanyisi le henhla leyi ku na vo Rhangani Risenga view Yeah. ivi se ku ta va ku ri na tindhawu to hambanahambana teti mi nga ti hlaya na swin'wana na swin'wana se swi la ta vula ku tiko ra n'wina ri ta va ri kulini kambe ku na swiphiqo leswi nga kona swa vahlampfa lava va nga ri ku na mapasi va nga ri ku mthethweni n'wina tanihi Ndhavezitha hi ku vuhosi byi lava vanhu vuhosi byi hanya hi vanhu Yeah. vuhosi byi fuma vanhu i yini plan ya n'wina
sweswi hi ta sungula ka plan ya 10 years to 15 years Yeah. ivi mi tlhela mi languta plan ya vahlapfa lava sweswi va nga tshama ya so mo hi komba ku xo sungula vision ya mina ka mfumo lowuwani i ku va kurisa tiko i ku va hi eradicate poverty hi ku va hi make sure ku loko mo cheka tiko ra fana Jim Jones i tiko leri ri nga tshama strategically towards Malamulele so hi fanele hi attracta ti-investors lava nga ta tisa massive development hi ku tirhisana na community through development trust i ku make sure ku tiko ra Hosi Mahonisi ri developa hi hava tar road yeah hi le ka government principal loko u nga ri na xitempe xa traditional council a va ku yingiseli u tsala xipapulana no xi hlaya xihlayi vo xi teka va xi chela dustbin so hi lava clinic hi lava ti-smaller businesses hi lava ku vana va hina laha tindhawini ta hina va ya swikolweni we need doctors engineers lawyers yeah academics hi lava ku yiwa swikolweni hi lava ku hi na ti-village tintshwa leti nga kona so our target i ku all in all hi lata ku ti-village ta hina ti fika ka 10 hi na Mahonisi village ku na question yin'wana yi vutisiwa yi ni hlekisa ku dlaya loko case ya vuhosi yi famba ku na lava nga kremisiwa submission kumbe mhaka ya ni nga yi vitana ku i false knowledge wala false knowledge yi dangerous u tiva xilo twa ingaku hi xona swa ku ya va ka Mahonisi va hamisava va ya fuma kwihi so u ti vutisa ku ka Mahonisi laha hi nga kona hi tshama kona hi le moyeni na yeah byi kona vuhosi lebyi Byi ngo hayekiwa. mara byi le moyeni loko u ya ka Malamulele u huma Giyani wa yi vona bodi yi ngo Mahonisi Jim Jones Yeah. loko vulavula hi ku Mahonisi u ya fuma kwihi hi vulavula hi le ka Mahonisi laha ku nga na tribal hi vulavula hi le eMahonisiville hi vulavula hi miganga yintshwa leyi hi nga yi tumbuluxa ti-village tintshwa hi na Risengaville yi na 758 wa switandi na vanhu vo tala ngo va nga ku akeni ka swimiti swa kahle ngo in 5 years principal Mr. Nombelani yeah loko mi hindza hi le ya xikotirini mi ya ka Mukhomi mi vona tiyindlu timbirhi tinharhu wait for 5 years u le kusukeni ka timanxini tin'wana to chavisa ngopfu laha a ni se principal ya oxa nyama na xitandi swa boha laha ya yi fanele hi na village yin'wanyani mina ni fanele ni va xi oxa ni mutsundzuxi so Risenga yeah i n'wana Mbhanyisi tanihileswi ni nga vula yeah ku na village yeah i Risengaville yeah a hi Rangani hi mina so i Risengaville yeah yi na switandi swa 758 hi na Mbhanyisi village yeah yi opposite na Risenga so Risengaville hi le tana na plan lava va nga tshembanyana yeah requirement i ku you build more than 6 rooms ku ya henhla ku na Yeah. swibinibini so hala Risengaville hala Mbhanyisi hi la na mina ni nga ta va ni kha ni tshama kona yeah kwalaha ni na xitandi kwalaha yeah ni ta va ni nga xi vuli sweswi ku xi le kwihi ku van'wana va nga suka va ya endla swin'wana amza mkhendla khendla mara kahle hi na xitandi yeah a ni khendli ka Xikwembu hi na switandi swa le Mbhanyisi swi le ka voma 400 hi tlhela hi va na yin'wana village principal Yeah. na Mr. Nombelani ya Fekisi Chavani yeah oh fake Fekisi Chavani hi na switandi swa 602 yeah ya ha ri yintshwa na yona yeah a dan'wini ra Xingwedzi hi na yin'wana village leyi hi ngo i Xingwedzi Park yeah yi na switandi swa 236 already ku na switandi leswi swi nga tsemiwa so tindhawu leti hi vulavula hi tindhawu leti na switandi already swi nga tsemiwa yeah loko mo cheka ku na group page yin'wana yi nga kona ya Mahonisi Traditional Council Yeah. ya uploada ti-picture ta yeah leswi swi nga endlekaka ku humeleleni yeah emugangeni hi katsa na yo Jim Jones a ni loko munhu a nghena ndzeni ka nambu loko a huma u fanele a huma na nhinghi wa yena yeah va twa van'wani va vulavula va ku hayi Mahonisi a swi ta ku hi hosi mara a fana nga humi na Jim Jones a ni swa Kaizer swi fanele swi tlhela ka Kaizer yeah swa Kaizer swi fanele swi tlhela ka Kaizer loko ni ngheni ndzeni ka nkova ni nge humi hi nenge wun'we principal ni ta famba njhani ni fanele ni huma na milenge ya mina na mavoko ya mina yambirhi yeah so mhaka ya Jim Jones yi very clear we are not apologetic yi clear leyo ka Jim Jones hi le ka Mahonisi so mo ni taka liya ya vahlapfa yeah i swi ya vahlapfa hina ka Mahonisi yeah a hi nyiki xitandi loko munhu a ri hava pasi
Yeah. that's why mi vona vo tala va rhurhi ka mahonisi va ya Jim Jones vurhangeri bya le Jim Jones byi niki vo tala laha patwini lahaya lavo pfumala yini Mapasi. mara loko hi teka vulawuri hi ta swi lunghisa sweswo swi kota ku tshamiseka so lava nga kona va hlapfa ka mahonisi hi lavo nghena tiyindlwini va kukula va nga yi ripotelanga ku hava munhu loyi hina hi n'wi nyikaka ndhawu vahaxi a nga ri hava pasi requirement ya le ka mahonisi loko u fanele u kuma xitandi Ipasi. i ku i pasi so ku na ku sweswi ne hi nyika sestere xitandi because a hi discriminate va kona lava va vuyaku vukatini kumbe va nga tekiwanga va nyika switandi ivi sestere ya kuma n'wanuna tawanda Yi yevuleliwa hi munhu wa le endzhaku ka xibamu. ivi tawanda hi n'wi kuma a ri kwalaya mavo so remember hi ri vuhosi hi hava police force ya ku enforcer immigration i xi ya immigration mfumo a wu teki vulawuri bya le ka ti-borders wu control Yeah. vanhu lava va fohla kwele a tibodarini Yeah. va ta hala ka hina hina hi hava ti-resources ta ku hi famba hi kha hi va hlongorisa loko hi hlangana vo mapatwini Yeah. ku wena u tila illegal mara ku hava laha hi promotaku ku hi lava vanhu va illegal ka mahonisi Yeah. so ha promota sweswi ku vanhu vo tala lava nga na tiyindlu na va le Jim Jones va na tiyindlu to tala ka mahonisi mara va tshami kona one a va veki vanhu lava nga na mapasi a va veki vanhu lava nga mthethweni so hina i ku va hi cooperate na xiphorisa a hi vhakeliwe hi xiphorisa last week a va vulavula hi mhaka yaleyo so hina i ku va hi nyika maphorisa na va immigration access ya ku va va nghena va search so hina hi encourage ku hi ri vuhosi hi landzela milawu ya immigration So Ndabezitha ya ku songasongeni. Hi tshembisa valandzeri ku ri hi ta va nyika another episode. A hi lavi episode leyiwani yi nga voneki. Mara ku na this thing leswi nga ku humeleleni aka Gaza. Hi hoste vanhu vambirhi lava va claimaka ku i ti-historians. We are not saying they are not historians. Va vulavula hi timhaka ta hosinkulu ya Matsonga Machangani. Xana ena yona hosinkulu tanihi Matsonga Machangani la a South Africa na? Because ku na that thing leyi yi nga ku humeleleni ene sweswiwani makosi na n'wina mihosi byi vuyele akaya. Mi nga tikuma mi kuma ku va na commission leyi fanele ku yi lavisisa ku xana hosinkulu ya Matsonga Machangani na yona South Africa na? Mi nga ku yini ka mhaka leyiwani? no mhaka leyi clear ho va na vanhu lava va nga na ti-ambitions Yeah. va lavaku vuhosinkulu ka rixaka ra hina Vatsonga Machangani a hi se va na hosinkulu leyi nga recognized mara yi kona mimiti yimbirhi yinharhu leyi alejaku ku yi na vuhosinkulu then ku na leyi mi vulaku ya ti-historian these days swa hlamarisa loko wo va u kotanyana ku hlayanyana xilungu ku ri na grade 12 kuma swipejanyana swo karhi se u historian ku na ti-overnight historian so vanhu lava mi va vutisa ku a dyondze ka yunivhesiti yihi hi student number xihi dissertation ya yena a ku ri yihi Yeah. ku hi ta kota ku ya hi ya cheka loko munhu a endli masters a yunisa A yi kumi. hi ta hi ya cheka hi vona ku leswi a swi tsala hi swihi so vanhu lava va ti-self proclaimed historian va le ku misleadeni ngopfu ka rixaka Yeah. na yi vona la ka media ku phushiwa mhaka ya he Vatsonga hi lava he Machangani hi lava swin'wana swo hembiwa nkarhi wun'wanyana hi rhangelela ngopfu ku la ku vulavula ne mara hi nga hlayi kumbe ku researcha so mhaka leyi ni vulavula hi yona ya vuhosi bya ka mahonisi hi hlayi ngopfu vahaxi ku va hi consolidated documents Yeah. hlayi ngopfu vo Van Warmelo hi hlayi ngopfu JC Becker mhaka ya swivongo ya vo HP Junod ku na literature yo tala ngopfu leyi vulavulaka hi mhaka ya vuhosikulu Yeah. Van Warmelo wa yi khumba Yeah. va tele vatsari lava nga researcha hi mhaka ya vuhosikulu bya hina Vatsonga Machangani na ti-court case tin'wana van'wani va vi na tona van'wani swi va tsandza tin'wani ta ha ri on mara ni nge se heta vuhosinkulu byi tala ku kumiwa hi conquest Yeah. loko ni fanele ni ku hosinkulu ya mina
u fanele ku va u hlurini somewhere Yeah. u hluli kokwana wa mina Mbhanyisi somewhere Yeah. so hina va ka Mahonisi for now a ku na laha hi nga hlaya kona hi kuma ku hosi Mbhanyisi a yisa nduvu phela loko u ri na king u fanele u pfa u yisa homu se kokwana wa mina Mbhanyisi a nga se tshama a yisela munhu Nchumu, yeah. wi hosinkulu mara ni va kona van'wanyana va nga ku chasachaseni hi ku khandakhanda document swin'wana a swi credible helo Yeah. because history a yi objective mara yi fanele yi va supported hi ti-independent sources Yeah. leswi hi xinawu mi nga hlamali ngopfu loko ni pfa ni khotakhota swa milawu hi tirhatiranyana No, swi twisisa kahle ngopfu. hi ta swi khoma kahle ka episode leyin'wana. ku na leswi va ngo i corroboration Yeah. loko mi ku Va a mi ri hava na- the collaborators. loko mi ku a mi ri na mina Cape Town hi siku ro karhi a mi yi commitang crime mina mi ni vulaka ni fanele ni ta ni confirma ku hayi nhombelani a hi ri swin'we na proof hi leyi Yeah. se vumbhoni byin'wana byi confirmed sweswiwani loko u twa u ri na Rolls Royce kumbe u ri na G-Wagon U titwa na mali. khwiri ri kulini Yeah. u ku a mini king so a hi swi tivi ku king lebyiwani byi kumiwa hikuva maybe u ri na dyindlu dyikulukumba u tshama hansi u dya tihove na matamani u nwa Coca-Cola Principal preparani i xivutiso lexiya. Muti wa ka Jiwawa wu fike njhani aka Mahonisi? Jiwawa Jiwawa i I n'wana Jiwawa wa Mlungu, i Jiwawa luya vongo hi yena what Albasini. yes Yeah. swa fambelana Okay. hosi Mahonisi wo sungula a ri na nsati N'wajewuli N'wajewuli a ri na vana ku vi na un'wana wa xisati va ku Makhanani mara vana va xinuna lava nga va kona ku vi Mbhanyisi hi hina va ka Mbhanyisi ku vana va ka Chavani ku vana va ka Camden va kona ni le ka Makumeke ni le ka Mavambe va kona ku vana va ka Jiwawa ku vana va ka Mukhacani ka yindlu ya N'wajewuli yo sungula ku na van'wani vana ka tiyindlu tin'wani vo Josias Mahonisi Dlani wa Mahonisi so hi 1853 va tele van'wani va hembaka ku he tihosi ta Vatsonga Machangani ti na Joho ti rhwaliwile hi swona hi 1853 Jiwawa Albasini u tini ka Mahonisi endhawini leyi vo ngo hi le Jiwawa ku kona na sweswi ni nga ni ya Mkombo a Xingwedzi nambulo wa Xingwedzi khale ngo wu ri kona wu fika ni le Mozambique a we a Xingwedzi camp le Kruger lomu twaku na le the very same river nambulo wa wu fika ni le Mozambique so u tina ta campa i nkarhi lowu Mahonisi hosi Mahonisi a ku ri na n'wana loyi a tswariwa wa wu-4 a va ku i mani i Jiwawa a ni ma swi ta vanhu va khale ku loko ndeka a va vhe va ndla yini va nyika vito so a ku vuliwa Jiwawa Albasini na ti-records hi na tona leti kombaku ku hi vi na contact na yena Jiwawa u tini a tikweni ra hosi Mahonisi a campa va ri ka ha ri na ndhawu ya kona ka ha ri na ti-oil because va ri a famba hi makalichi a ri na tihaci a famba hi makalichi so hi la ri suka kona vito ra Jiwawa ri huma ka Jiwawa Albasini va ri Mputukezi Ndabezitha ni nge se tsutsumela ka xivutiso lexiya kumbexani ni nga mi vutisa swivutiso swimbirhi xivutiso xo sungula ku ta va ku Mahonisi swi vula yini ivi xa vumbirhi ku ta va ku ri ku loko tata wa n'wina hosi George Soto a fanele a mi yingisela mi vula swin'wana namuntlha mi vulavula na yena laha mi nga fika kona Mi nga ku yini? i yini leswi a mi ta n'wi hlamusela swona okay mo ni sungula lexo sungula xa ku Mahonisi swi vula yini I think ra ti hlamusela ni vona le ka dictionary liya ya Xitsonga ri kona laha va ku i muganga wun'wanyani wa va komba ku honisa Se va fanele va lunghisa dictionary sweswi. i ku yeyisa mi twa mhaka mara mi nga react mi ku hi kombela u hi tekela bikiri laha ni languta hala ni ndla hi nga ka ni mi twi mara ni ri ku mi tweni na papalata so i viti leri Mahonisi a nga nyikiwa rona Mahonisi Ngoveni wo sungula and then le mi vulaku swi tele ngopfu leswi ni nga swi vulaku mara hi ku hlonipha nkarhi loko ku ri a ni fanele ni va adiresa mukhalabye a ni ta vula timhaka ta ku gondzo leriya va nga ri sungula leriya ri nga hetiseki hi 2017 ri ri ya hetiseka hi ti 15 ta May a Constitutional Court so mhaka ya vuhosi bya le ka Mahonisi loko munhu a vulavula hi byona
u fane a tsundzuka hosi George Sonto because a hi nga ta fika la hi nga kona laha hi nga kona a hi mina ni nga ndla claim ka vorhwala shayini vuhatla mukhalabye hi yona a yi ndla ti-claim leti hinkwaswo so mhani ta ku ka mukhalabye swi hetisekile ya timhaka leti mukhalabye a va ti lwela kumbe a va ti fambela a ti nga ri ta hava phela nkarhi wun'wanyani vahaxi loko u ri ka course nkarhi wun'wani u pfa u ndliwa ingaku wo penganyana so ku they are dreaming ku na byin'wana loko byi khandziya ti-taxi ku hala vumukhomi byi hindza hi le loko byo vona maybe byi hlangana na tiraka ya mina munhu wa sungula business nyana kumbe byi vona something building ya mina nyana ku ta sungula topic ya ku swa vosi swi tsandzi ba yena voze va huma hi byebyi xifani tani lexiya xa loyara xi ta byi ndla yini vuhosi so mo hi swi tiyisisa ku xifani tani lexiya xa loyara xi swi endle swi endleka na ndyangu na hinkwavo lava va hi seketela hinkwavo lava va hi seketela hi seketeliwe hi vanhu vo tala ngopfu tihosi tin'wani un'wanyani laha a hi seketela wa tihosi hosi xigalo King Stampura ku na tihosi leti a ti chava ku vula ku hosi Mahonisi ku na vanhu lava va chava ku vula ku hosi Mahonisi a swi chavisa loko u ri amithinini kumbe emisakazweni ku hosi Mahonisi so sweswi matoya lama va chava se va free n'wina matoya lama mi chava ku hosi Mahonisi se mi free ku vula ku hosi Mahonisi swi khombe munhu le constitutional court swi tihi ku hindza ribyi sweswo so a ni ta ku ka mukhalabye xivono xa vona xi fiki makumu se hi nghenini kanana hayi a khensa ma swi twa ku yi vulavula hi authority ni vone yi ri Zimbabwe a ri ku khendleni hayi no Zimbabwe yi fambelana na ku khendla leto khendla ndhawu ezitha Ta ti baka part two. ta tikhoma kahle ka part 2 ku hava ku munhu a nga va hosi a nga tiyatiyi a nga khendlangi na sweswi loko hi vulavula na n'wina hi vulavula hi chuwini a ri rhumela nyana a swi twa ku ri laha ku na matimba man'wani ma nga tolovelekangi ni kendli ka xikwembu hayi no hi ta yi vonaka kahleni loko hi kha hi ya mahlweni mara hi na xivuriso lexi hi talaka ku va hi vutisa se xivuriso lexi xi ri loko u ya emahlweni ka nghala famba na xisala xivutiso lexi ni xi vutisa hi ku xi fambelana na swo tala leswi hi vulavulaka hi swona hayi a na hina valambya hi titlhariheleni ka Xitsonga na hayi no koka ni va ri ngoma hi tichayi mara hayi no swa Xitsongatsonga na mhanyoni va swi a va ni tshembeni hi n'wamiso ka ti-oral koya ka umana mulele hava hi tshembeni ka Xitsonga xivulavula lexi mi nga xi vula xi komba ku loko u ya a vuhosini emahlweni ka hosi a wu famba u kha u wachuta mavoko so sweswi vahaxi hina vanhu va manguva lawa mi ta twa munhu a ku ndhawu swi ta ni kokeleni biya swa yila sweswo munhu u fanele a kokela ndhawu swa yila so hi ta kuma nkarhi hi ta byela vanhu ku ndhavuko na vuhosi swi tshami njhani twa munhu mi khe mi vulavula kahle a onha conversation a ku mi bohiwile hosi a yi bohiwi yo na swilo leswi loko u ri na hosi a swi vulini so loko mi ta vuhosini ka Mahonisi tatani Shenge mi ta ku ni voneni khale loko u fanele u vona hosi a ku sungula ku vutisiwa ku rhumiwa munhu i mani u na yini va ku hayi u ta kha a kokakoka mbuti se va ku hayi n'wi byeleni ku ni le ku teni loko u ta waxita mavoko khale a yi nga humi hosi hayi vakhegula va ku byela ku a va kona va le ka xivasa va lava mhaka straight khale loko u fanele u vona hosi phela khale loko u fanele u va kusuhi na hosi a wu fanele u va u ri n'anga o fuminyana la mhaka ya ku dyela ka tihosi a hi ya namuntlha loko na tihosi tin'wana va landzelela ti-politician swi nga heli va sala ndzhaku va kha va tsutsuma i timhaka ta ku dyela i mhaka ya khale mi ri tihosi a ti famba la tin'anga i khale ku rhanga tin'anga khale a ti ngo famba tihosi khale a ti ngo famba na vanhu ntsena a ku fanele ku va ku ri ku va phela loko u fanele u advise hosi u nga advise hosi u ri na nsati wun'we hosi yi ri na vasati
Yeah. Wa experience. He marikana wa yitwa mhaka leyi ku ri hi fanele loko hi lava ta khoma hosi hi va vatsundzuxi Yeah. Osa nyama. fanele hi ngetela nyana Hayi vavasati vo tala. Na vo va laveka trunya hamila ku mi nga dlayisa hosi mi ri na ku wasati u nga vulavuli hubyeni na khala u tshamisiwa literally Hi tshama hansi. wena u tiva yini mhaka leyi hi vulavulaka laha a yi apply ka wena se ndavezi hi ta tlhela hi va na yin'wana part 2 okay hi ku na swo tala ngopfu Mike ya n'wina yi tsutsumile. ku na swilo swo tala ngopfu leswi hi nga swi khumbangiku leswi a hi ta tsakela ku va hi swi khumba Yeah. hi ri na ku tshemba leswaku loko hi huma laha hi ta tlhela hi kombela vahumelerisi leswaku va hi vitanela n'wina ku ri hi ta kota ku yisa emahlweni timhaka leti Yeah. se hina loko hi ya emahlweni ka nghala hi famba na xisati se ndavezi hi swi vonile ku mi munhu wo rhandza tibuku se ma vulavula. ya swi ta lava ku ri Yeah. hi va phatelanyana katsongo lava hi nga na vona laha i rhangani wa Tlhangoma wa Risenga wa Mbhanyisi wa Mahonisi wa Mavuyani wa Mababi wa Xifuyayila wa Xingulutela wa Pakam wa Xongani i milandzwa ku nyela minyela va nyela ndleleni va tshembe vurhena loko ni ku milandzwa loko ni ku ngoveni Principal ya osa nyama. Mi va phate so quick la. a twele ta va phata njhani sweswi yeah ka mfumo wa mina sweswi yeah loko mi ku loko hi ku milandzwa mi ri ngoveni ngoveni loko hi ku ngoveni mi ku milandzwa loko hi ku milandzwa mi ku Mahonisi wa vutlhanu yeah Yeah. hayi se mhaka leyi no se hi khomini se sweswi hola ta hi hamba hi mphata Yeah. a ni ri a ku na timali ngopfu na swin'wana na swin'wana mara marito Principal ya osa nyama. loko mi lava ku dyohela vanhu Yeah. dyohelani vo Chauke na van'wana na van'wana hina valandzwa hi dyoheliwe Yeah. ha hlamulana na loko vanhu va lava ku tekateka matiko ya hina hina loko hi lwa hi tlhetlhi Yeah. valandzwa va onha ndlela u nge hi na n'wansati loko u teki n'wansati wa ka ngoveni ne Yeah. loko wo bayiza na xibakele u nga xi kuma Yeah. swi le ngatini Yeah. ani phela na vavasati va na yo kani liya mi endliwaku hi n'wi vavanuna loko mi lava ku pfuka munhu ne na ni mi vutisa xivongo loko mo twa ku hi ngoveni mahinda Mi tlhetlanyana. mi ta vaviseka Hayi no. langutani mi teka ngoveni kwala Jim John mi languta vo papa ta kwala mitini Yeah. loko munhu a ri wa ka ngoveni a nga ri na nkani ne U te na mani. swin'wana a swi famba nkarhi Yeah. No ndavezi va na nkani mi lava ndavezi hi rhandza ku va hi khensa tanihi Shangani Gang podcast ku va mi teke nkarhi mi ta bula na hina mi fikisa xivono xa n'wina aka matiko ya n'wina hinkwawo hi ku angarhela mi basisa leswi vanhu a va ringeta ku swi thyakisa vanhu va fanele va swi tiva ku ri Mahonisi i hosi loko ku ri va ha tlimbeka a va hi va nwa mati va tshama hansi ka sinya va beliwa hi moya va hila va yimela blood na va ri sugar diabetic ya a hi swi lavaka va nga tivisi va yimela xivono xa n'wina xifumu loko ku ta va ku ta vitaniwa xiviju ma swi ta musi ka Mahonisi a wu tsemi sinya u nga rhangangi ya vika hosini musi ne se va fanele va swi tiva no joka u ta visita hi khensa swinene a hi mahashela hi ri la a Midrand a Golf Range aka vurhangeri bya Jara ka Mahumani hina va ku nghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu ha xoxoloza ha tirha aka hina a hi fani na swivongonyana leswi swin'wana swa wiki swa ku famba swi onha lomu tindleleni vona xivongo xa hosi hi va ku etlela swa nyini se u bohiwile hayi u ta bohisiwa ta xikuludzwana xivongo xa hosi mi ku xi wiki a na hi tihosi hina hi va michini muchini wa yini michini wa mabalansi as I can see